Ni sambula na wekanda na ndobo tato mai na nondanga ni bakikeli na Radio Fiji wana ndo maibiti ke na FBC TV and ba vinivina ka na nonda iwasini ngonongo ni sakti ko nonda bulangi diliti ana balai na mbuli ibali silesi mai na ministeri ni marama ngone ke na boluti ni mbula ndabundabua and mai bosa tingini ko na bika mbalet tiko na nonda bagano ni mitiko ni ko na matai ni okotoba na itambangasi ena nonda burbura ka singani ngule daviti singani ngule davital tingakina waira na itambangasi ena nonda bono se botoritiko na International Day of Older Persons. Sambulu binaka Ratu Halesi. Binaka mitike butong mandangan na vital no me ko sabori takawuti na imatay ni okotoba. Na kena singa e ba no ni mitike na nonrambula na itambangasi ena nonda burubur. Na wale bu ratuale situng wando ba binibina ka na kambani na FBC ni rani kito may ambul-ambul takati ko na ultangan ko ena kena singa singa ko ratuale si sa lukudan no na matambo sila ki burubura menon rasinga na matu balatan ni rasa dawoti ena non rangauna yang talanga menda labeta ti ko na bingarabi reni dengu beti ko na nabi kaya rangan reba kabingan iti kina non rabing karabi kito reta mada eviti rauti ni dio na pasyente na leoni banua rao katiko na yang baki ona sang bulu lakotake kito reta ti kina ni bimbina nito may ambul-ambul takana ulu tangango balata ni sambuli sarti ko bali na kena yau ni bingarabi kakina na kena yalo kito bandi natati ko na nito bingarabi ni sayang nga menda turlinga takana kena wakam bulung-bulung takena ulu tango se warar mtaki naka ritualis. Na wali sa review to kanem baki nandindini kena ba no mitingo may na imateni sino ko to me ambaletira na itambangkas me nanguna tiga bu ba no mikina kaya to bitiko may ninda kena no mundo reida may na ministeri ni marama ngwani kena buluti ni bulan rabun na nonda saka waiti ko na lini ponwa mendendo ba bimbita katal nga non bulan na itambangkas. Nawali beratuali sa uklani sabe rusang bulka diwango na yambaki nanona reda may nawatan pa sila ni burabura me ndua nanon rasinga na itamba matu balata ni rasabandita ka ni rareda na renre ralaku duru matiko ni rayado pa may na tamba yambaki ngole bunango na sarando umbedi rasini kawai rasini okati rasini tangumaki nanon ratikong bulong-bulong wakaki na nakena to yauta keso na wakaroni bengkara wikabengan iti bera wikito na tampanan ni matin itu kito reda ni kebaka kito reda lesu at tiga buna nonda kawite kira na itamba matua tigusar na ngona ni koloni yan na kaya nasulit ko yun doon na ibakadaba pero na wekanta ramay rangwale may India ramay bibu kina kaya na ba torta kita kina nonda bulawa ilapo ni rasa may matua boli sa reditali tunga ni samboliti ko na buno meraliti ko kina nanuman matin tu nanguna ya meso lindo na ibakadaba iyo sa anda may reta talangango ni sa mayo kataliti ngaki no irakede rangani kaya kara ebe ngani ti meso lindo na ibakadaba ya na buno asudonomi kena na bagananano ya iya kito reta talanga na yang baki rono ndolu katini kandua yang me kito may bakota talanga ike ya na buno isanga may rewo kena na kuila ni matiritu mendo na ituwa sati ko meron ni reda na kaya na nanonra kung ngaya ko at kunilyo nanonra kati na matua nanonra tikong bulong-bulong nanonra nabika bingan ni tibira na matua yang akin na may saya da may ito yabu talang akin nando na lawa may ada na tingong na National Council of Older Persons may domon ratiko na itamba matua wala kalaka sa ratuales naka nabali usar na ibang madala Viki minino kanda na ndobo tetang may nonda iwasi ng onongko namati tarawali mo nonda burubura ni kuwa na COVID-19 sa coronavirus sing wala nga ni tare burubura sa do talanga bira na mati ni tu viti wili tal tunga na buni kisi ba ndita ki na buni mationgo aboivi rauni aboivi na mati ya na COVID-19 sin do tal na mati rawani may bisu taka na nonda ibu rawani bingkarabi bayar na itambangkas siya na nonda revere
pinaka ritualis itaro pinaka ngurembelete ni kuto babole kama ini ikau ni singa ni nonda maro takangona non singa ni tamba matu kena ikau tiko ya boleh kate tiko ini no ulu tangangore kitu me mai bakota ngai ke ni sianga ni mai ulumbale na matelele wango me merani kuni ndangaravi rekina babina kana tamba matu ke baka mendo na kabina kai enda kuta mai wana matangali lenga wango sayanga ngamenta labeta na nonda bingaravi berani tamba matu kitu kilani na lenga ngoe reda talangana matu vale na non rawa kawa ilavo na matu vale ya kitu be mai bambulum bula tangana ulu tangango sanga ni mai ulum vale yang ngamenda vitur linga tangana bingaravi ngo ke bakai tiko na lenga na non tabi matu vale yang ngamenda na sana labi linga da to vole menta to siani kena vivaru taki rani vibu ke ibu talanga biar na non matu sarati ko tundu ve kianda na singa ni kua ke bakai tiko ivali o mbumbu ke tua sini yang amenda le reitali tiko itumbai dari sarchunga na nonda lo mini vali ndali adi kenda tiko na nonda bingara vivera na ikau ni ambakingo o ko ereda ni ndar sambimbi sarna nonda kawai kina nonda mbula ni bingara vina visinga vera ni tamba matua wakaki no era na linga ni bingara vi sonanguna santa bambi tangana bingara vivera na tamba matua santa ngula da vera sarmanta ngana linga ni bingara vi ako ya kona na buno ela ko tingmi kina na ikau kongo orto reda ni bimbi sarna nonda babi ni binak tagirati ko na buni wai na nasi uira saramanda nga na nonda momo sewira na tabinda era linga tiko ni bingarabi na nonda vivale lebo nangona ke wakasanta vai salua kitika tiko na bingarabi enda ndo usini barongo dira ko yando lebo nangona ndo yado kina na bosa kukoa le la talenga me le yado sona na itobo kukoa ta kavir na mato balatan banga ninda sini reda tiko mai nio linga talenga ni bingarabi ngandra batalanga ko embebengo oke nda mantanga nata kata tunggu itu nangona nonda singa ni bengo ya mendare dira tali tunga na linga ni bingarabi na kombek ngaya na kakitu be banda tabana ikau ni singa ni kuai pina bali usar na ipo madal dari bina menan do mandana dingu legalek ni berni ngai bakuri tali tunga na vital no ngono bo rotaki nonda ngona di baki keli en Radio Fiji wan ndo mo viti ke na FBC TV. Nandang ono tiko ni baki keli en Radio Fiji wan ndo mo viti ke na FBC TV may nando mulang itiko dilitiana mbali ng buli ibol silesi may na ministry ni maramang wani ke na baluti ni bula nravun-ravua ndong garavira na itambangasi na kian tambana borutaki nonda bulang ena nonda iwasi ni ngonongo ni kuwa evono ni mitikina na International Day of Older Persons. Kaya ni ba kuri talman na numuni pa madal en wika balitir ni tambangasi. Nabali boratuales ya tumando binakata mo musun rati ko na mati ni tuwe na kena babi ni binakata kiti ko ira na linga ni bengarabi goy na nonda belo manibale binakabale bu sonongo nanda do bagada wa tataka tuna wika inda takabati ko na bisi ay suli labutiko sio sa makabasarti nga nataka ibingan ni tibir na itamba matu ay balatani kitu renikai ke sanga ni karoro na nonda bingarabi ber na itamba matu kitu madana na tamba na pamati ni tu etulu tiko na bibaro takini bingarabi kitu ngaravati ko orto na tiko mena boliko orto tingore na ya sasabara bakina ikesu bai sabambengo na mbaki kitu may samay tiko bikitu na bingarabi kitu reda sarabo kitu wandi nata ni ilibo na kay yang amenda bulida merawa ni tauda ko kina na bingarabi kung na kitu be babi ni nakatikir na linga ni bingarabi kitu manda na tambana pamati nitu kitu reda ni yang asar ngame kitu reda ni tuwe tunay tuwe marroir na linga ni bingarabi
Wakaki no ira nang karabi rau kina me rini darida chikona non rau kati tikona matua ke tu reda ira na matua ke pakanda sini wakati ira tikona bebasaki impalata na non rambula na bisinga ele bunanguna santo bitalet sartunga naka enda bina kata me takavira bat kena kaira bina kata me uira mandanga na non radudonu tomanda ke pakai indo satu mati tikon bagai vale o kenda tu na rede chuken satu bina kata nga me saka wi valembula yan uira sara sini vela ku valembula iyo tu se tu sako tanga na mua na no dutu balatini tu kilani na bina ka weekend tu ira weekend tu yana vanua kitu na no mande rereni embimbi na nonda katira tikwe na vitala no membletira kena nonra toso kitu re talanga na vitiko na vikoro sayanga menda katira tiko bana na vitala no beletana nonra ngarabi na visinga bakakina na nonra tangomaki kitu re ni solipeni soniti kana matini tu vera rareni bakai dauti ku kina lomani vale me rarin ranga ravanga na non rai libunangu na saratu reach me bana matini tu rasangani kilana me takabada bana bengara belo mani vale sarabina katsaranga me rasa bilingo erna itamba matua dare dani rambulo tunggo erna itamba ngoni sa sang saranga virna na viro kuruku vie na itabi na itovo sama mari me na tikina ya koya kitu nanu mande Devi na kami David turlinga takina kena bararam takina tikina ko senga walenga ni nona tabi na mati ni tu pertu tiko na tambana ni lotu tambana ni buli abi tambana kete saramba to kenda na setiko weekend na koko na tenga ni ndare ni baila boto kana ka Indonesia nga ndana lima to talenga nakanganda ta kabutiko na ni kora reda chiko ngone derere na ta talenga weekend na wali usar na bibo ndi tikitiko na itu ya vikiminin na wikanda nandoba to mai ena nonda iwasini ngonungo ne mateni oktoba wanu limitikina na nonrambula na itambangasi ena nonda bonua kabakina burubura to sarti na vital no ngonungo na matini tu sabaro triti na bika ambalitir ka ndon me bobi binang taki wambibi na pensieni na ibondo kerani ni bibandi tikitalman birno kanta Iya binaka ratualis dana kila ni ngole mena na matingo na COVID sanga walenga ni tarana matini tu tarai kende kede na lebuting baka na lamatara tar siya tabay sa may to sumbukin na wili ni baka taba bir na doong ulit ko na bas PM beka may nabasa nga bulo sa to sumbukin na tini kito mamamasong nga bir na liw ni Bano sama iba madala utiki na marama minista na tikina yae niado na lenga yang talanga menda dui singa matalemanda na nonda yau kena watai ko ya nanumi me watai ba na kana yau ni bengara me reni bisotari ia lile besarando ngole mai kitu keremondo wasota ya tikitiko walet ngani Slovaki ni bengarabi ni matini tu meli tomana tiko na bengarabi na bisinga me biso tari tiko na keni kuri yang nga menda reda talanga okenda se wale da bendare ni sotaba kina na bengarabi na bisinga boleh tiko bir na matubu vale rani reda talemanda na nonda bengarabi bir na tamba matu mereni biso tari tiko lebuna ngoni sarandom biutunga Iya, kumbe kaya ritualis ya. Na boleh besar na ibu madalo singgi betar ngotingan natar siya lah pemesa no ni tebingan na matin tu na garabir na itambangasi se don metiga besar ngamibal. Iya, pinaka ritualis. Okla ni tikidong gorit kinambimbi na matin itu ako reta na nonda sinbina katoko me mendo me sinigarabi binaka iya ko embita indoni tuwa vasale wakita talanga ko ni tu ya sanga itu talanga ko enda meta tu take ani meta dondo dala belinga me enda bai kurita ko na ya uya kombaka ya nakambimbi ya kitu babini binaka ni itiko talanga yer na daw ni business bambimbi ber na bengarabi na bono ni bengarabi ber na matua dito baka na matini tu kitu reda ni rando dondo linga ya ni yer saranga na
wekani wakalutu randoli bisi ko yani sa randoli soli kakana tutalangawi na vitambana pamatini tu rando bisi ko yani kiture dani ungo ento na vanu ebinakamenta viturilinga takambalatini na rini mamakina na bengarabi na wali besar na ibu matal kia pakai itu talusan itu kutu kundi nebe tokat ngakina na utuni vital noy na nandang nunggo ya nimber ni pamalala tiu dari benar benar total mandana tinggal lek nimber ni ke bakuri tali tu na vital no enang unu baru taki nandang una ni Vaki Kelly and Radio Fiji One and the Biti ke na FBC TV. Nandang itu di Vaki Kelly and Radio Fiji One and the Moiviti kay na FBC TV sana tosar itu na vital no en nandang unungko kero ni bakuri tal mandano no muni pamadal en abunondor sa may labuto kina Nakarotuali si ube wasianga ko na tikina na non rando balolo mateknik tamba matu ele borando kay tu ni rabalolo mateke pakatambe ko yarani tamba matu Mio ele butu na kena be matanggal ngona non rondo pakalolo matakina nindo baka takbir na baka raw kuku ya meli mabuak kino ira ya indua ando tal na non da baka mabota kan hayalon right di bonango na sa dando turimbe kana bengara bisando lakotu na bosa emosi bera dari talanga ni rene tambuto ni sara sangat yung baka ni radau kina lomani vale pakailabo sando libo nangono sa sang talanga ni dabi na kata merong talanga nando monre na nonda lomani vale libo nangono sa rando dingo matungaw ira na kaya takati ubira na bosa sa sang baka ni raw katyo ira na sona na bikabi na kaya do tiko lomani vale si na kenra na menra do babu na talanga mi sando ba mo boto tunelon right sangga itiko talanga na baka yang ataki ni labo libang bek na bunda na tukanda raturi labo tikong bek kiture tamandanga na bibaro teknggoy pamatin itu sa donong una ya kito sa mita muso kambalata ni isolitigo bira na 510 sendonan raw ng dolan dona bula rasando ngolang ngayon na biwakan na bingon na kede ni visum maralay ko tanga na wasin nila boya o charang gayin doon wala talamay ni samay solitale na bulan bek minggo na bakatapa Dari sartu ngaya na kena balolo mati kita lengan non randon dono o era na itampa matua sangga itu kita lengan non rasando umbiu sartu ngaba sakaskan be wakani libu nango na sa o era nango na sa sindo lesi ko bitu akim bumbu saram biu tumbak ngai o kito reta talanga biar na be watini libu nango na sando rabat tulibang akino era na marama si era na turang rasi sasang ni beo katina kita bumbu ketua kinan kena ba yau tagatigo na non rabing karabi na bising balatini rasabe didibak nga na non ramatu balang abakira ya yando na buno ementa waku ko tagatalinga balatini kiture na tambani ni bengarabi ni bulararam sali besar nga rando may tuki-tuki na bising may rasame keretiw sa ating umbaka indo na doon indapandabo yarin na may tuki kino Orto na biyo kanye, sasara may tuki-tuki yung balatin rasasi ni pinakatinaki, tami tiko batikira. Yan, nandi na kito sarita chiko na nito bingarabi. Sangkay kito tarulis tali chiko se taban beka na nabuni non rasambil ni ngawir na matu. Kumbe kaya na bibalo lo mata kisada tunggu bera na itamba matu. Ebi nakatalang mendando kito sabi nakatitigo na tamba na matin ito, mendando bisi ko bera. Mera mendakilata lang nanti na nibikay ra lago durumati ko era ni dangere ni bitendo ni tuwa sena takabate etiko era ni takababat mere ni binaka kinana bingarabi binaka bali besar na ibu matal au kila niti ko vida na itiko baru taki me rangarabi kinana itambangasi ebri alala na nonra
laki ngarabi tigo di tigo ya ni berni rangkai suka tali ki bale se sa wakame ndo tigo na inuni ber na mekanda mesa kau o tuambeka si onanda me sali maruito ngai ni tigo se lengarabi ni tigo baruta na karatuale sinani to vivaruta ki mamati tu warani saumi kiture da talanga ni uira na maiti ko era samai biusar tu nga wasak sakae lebu kita ndo mai nungay lak nga may na nanggire me kito redi roto sa rando umbi tu wasak sakae balimbula sa ngunang beka nisu ka sa rasini wala may nabiyokani mera may kutira so sara tiko na lomni nonda tao ni sa ndoto kana ya itamba sayang ame kima mikutira balata ya nanon rando dono talengae yo ya na lenga sati kung balati ni uira saranga na biyo kan sara sanga ni be may kutira ngi itu talanga na uira baglenga itu na tuba kini yang onra na bakasama bikito na nito tambana ni be barotek sara vidur rumah kita letungai tasini uira na matua sati ko talanga uira na lenga tu nanon ra bakasama uira beka na luki-luki iyo yan na bono sanggay may bayaw taka na mati nito wala tin sasin do tali may tingo na pinggarabi ay kito ba binubina katiko na mati nito kaya na bayaw tiki-tiko na bayang paki kito reda talaga ni ayan do na bono kito sinra ni siyang ni raw ni tingo butong do na mati nito tiko talaga na bono kito takatabat tiko kaya na partners meron ni ramay dondolinga talaga na pinggarabi ay sanggay tu ira yang menta somai okelani routing ba na viva ruta kibiti na PS home bateke na home of compassion yang menta soma mera reniti kena na viva kani Pinaka pinabali besar na ipamadala ni takini sana mata tatingan ni na itu kusia ni talno endarong orto kana nandang onongo wiki ni na wikanda na borong tikumai ke bakal ni na bi wasi na ulutanga and the vital no tokin na nonda yung wasini ngonongo and kena pa ni mitinga na singa non singa na itambangkasi and nonda burbura ron kay daw to may na nabalita labo na tolu roro sa iba diyan raw kay na vitu tolu rua diwa sa ibang dua may nonda bulang itiko dilitiana balay ng buli ibal silesi ka garabir na itambangkasi and ministry ka warungi and ministry ni marama ngoni kay na baluti ni bulan rabon-rabo. Okay lang ni tiko taleson ito kutukunin na beba kuriting ame ron ito manitikina na bitang no nanandang unonggo. Pinakarotuales ya okay lang nasinga ni kuwa singa bimbi ber na itamba matua kito beba binakatalang ber na itamba matua nanon ratawe kina nonda mati nito kina non ramato wale kito kilabi rambek na nonda ravaro rongot ko may ngo indo talanga nanguna binaka mendando liadi kenda da tur talanga mendando kerbi busoti vera na itamba matua lebo nanguna sando may yadong beka na bika dibini turang sarangay may tangito yung go ni solito nanguna ngo yang menda dando liadi kenda da vital no talanga lebo na ulutanga so nanguna darando tukuna tuni tambu ni tikuna bi rokrokobi ya kito reda ni ikabaya lo talanga nanon tabi garabi na bisinga koya binaka menda ndambe pakamatu wale sombe kana kae sisenga tuni rando vata tumba kakina vati kera nanga sianga menda kera bi bosoti to kakina merani balatini era talanga nanga sike pakaraya lo binaka sana gairenin ron nanon raklunga tai kesianga sa sona nguna rando kitundu vital no vati kena sona matu wale rasalingati atal na Uirambeka na tukandra na mbundra ni sale soliti ko na kabi binaka na wasa binaka vindo tale mai veira yo yambeka na vimaliwa ibatikira na itamba matua kito na numatalenga veira nangwani sayang me mentando vavole katira talenga na lubenda veira na itamba matua betaya indo talenga na buli veira kito reta talenga ni sambole na bingarabi na bisinga ni satos jumba ka nambula batike na satos so sambimbimay na bingarabi
nanon rangarabina bisinga kito reda ni lebu sarando mitu kitu kisaranganan itu baru tak ya lebih nak mesama impi wiki o tua si bumbu balatani kito salah kedurum saratu nganan rendre ya kito bina kata talanga me kito bandre tagaike na bimbi ni nonda kila na bingara bingoe sati ko talanga wira na baru tak bakayro to na APT singo ira takaba chuka na buli balata na bingara bibir na itamba matua Ni busut yaw. Do madana lingo lagala kan imberi nang ba kurita litu ngana vital no. En ngono boru ta kinonda ngona ni baki keli en Radio Fiji One ndo mibiti ke na FBC TV. Nandang ona tigo ni baki keli en Radio Fiji One ndo mibiti san to sarto kana nanda vital no en nandang onongo veki menina kanda na borong to mai ki bakoni via dau mai en buku ni ulutang en vital no to kina na berita lebona tolu ro sei bodi nan raw kina bitu tolu rua viwa sei bondo bombo tenindo na vekanda sa riwa wato kana mo ni telefoni ni sambula binaka nandang ona ni baki keli bula binaka kini mai lau toka ngoma na sa sabara doanga na pavina binaka benon ta bulan sarau tamira saya litiko na kalunga tavira na tambangune na ngona ngora sabawa letaka na nondra nondra nduing kase nomunga se boka roko taka kona bulan dende ka ukina sale burana sale biki rabatan tuina ono esendo ndo numero le tukina tawali naka na wali besar na ada utang mena nandang nunggo bombo tinindo tal no kanta sawawati ko ni sambula binaka nandang ona ni baki keli ibu binaka turanganita laki na marangulani kutoka na ulutanga yo endindi talanga nangununggu yang tergereza ngalolo masa batai ya nakasat kuno citumen na bosni kalue ni voltambu ka bako sivi nandrendre sanda tukinango ndrendre nambula angkare ni lavo nakakana ya so sara baka gosa teknangasi sara buturita ki sini nonuma nandre visu sungi menangasi do nangaw nambala sawit yo la ulutang ko kaya kay ndambuli na utonda malolo mandina kaya hindi sarna inarendo ro kango nenda tobele amenta budi na sarna utonda ni bising ir kwera praktiko lolo mandina bala tangona ni satu kun tumo chisu na may patapata na lolo ma kanda dai reza ile sarla imbi wana old people some Valvin, katakanlah kesinaka, hindi ka rin dutal kinabaya, iriti ko nangoni, iriti karabi, irna makumbundra, dan kaya sa chingone ananita, ni tuba kinimbulay buru-bura sandan to makango, ang sabarita ka rendre, ang kaya baka sir madama loloma, naloloma ang kaya ni kinochisu buru-bura, ibarita ko ko ya baka ko kenda, baka muri-muri na loloma may ibarita ka datura, siwat. Wendo ang nasaulele yan, inita, pinawalip. Pinawalip sar na bagay bitong mayan na nandangununggo. Kaya ni ba kurital mandar mo di ba madal? Pinawalip ratualis ya pinipinaka kina dawela ko tiko mai. Kito reda ratualis ni kandi na nakarabarita kamaya. Kito reda ni binakameda sampai tasarangan Indonesia tu mata ta merenda kata ba bewekani batike ira ya rabinganiti mera ngole mai menta mai sokota batana ila kola kongo yang bimbina non dari talaman tanah matu wale nanon ra asa yang me tabaku kota kana nanon Desember ke bir na lubenda le nangono sa nangono mandangango rituales ya dari dani
Iranangone sa dato mandanga bangu ibal sa rati lebun tinga na wata o iranangone daret talngai kani na bimbi ni kana komai babole kana lutu me mai bewa kanita kana nambulu wa matu bale kitu sabe na kata talanga mi kitu ta babole kati batkero tuna do kulutu berna tampana kita sarwa lutu mermai tak batki kanda na tikina ongo ratuales ke kami wa tomana tani manda wale na vitala nongo nanu mame meu waka satu kuna oti orto na APTC rata kapati kuna buli FNU APTC na Sangam Nursing sarata kapati kuna buli me baleta na non rangara beni tamba matua yan tangai reta talanga ke waka rabuli nga o iranga na rauni rala ko buli ena leilei nga o ira kilati kwe sakitu bina kata talanga mi kitu bitendo na itu tu batkira kerara ni rangole talanga kina nonda bitikina biasa na merali batitiana kango irna beka na marama na nonda irna marama o irna beka na itambangua ni merakila na nandina ni bengara bingo okila ni ya indona tikina kimna taka batitiku kina ya yanga merakila mbalete ni lebunanguna ratukuna tiko ni yura sarangara mere dikito na tambana ni mulararamba ni derera ingo dona bengara bikito na sinre ni dakaba ibale balete dikito sianga nikila koya sambilingi chuma ikina beira na tambana ni bibi barota kini bakmate ni tu bakalutu iyo na lenga ngo yanga ngamenda reda talemanda na itu tuba era di bukia bukia na tikina yang balete ni bibi nga na non dangarabi reti nga na matua ena non randui mata bubale inaka ratuales naka na wali besar na ibu madal ke bagai tigo ni bia dau tingma na kanda na borong to ma non danga nunggo ena ulutan enda vital no tikina na bali telefon na tolu ruo sai badiran raw kina vitu tolu ruo diwa sai bando bombo tenindo na kanda sawa toka ni sambulo binaka mandanga una ni bakikeli vya postingane kama vala pada minggu kila wirangana nanda leni kuwai paling dikira cuan na pondone merali kuwa baru sini ya dia mengurai jangan kawalalan wirangana nanda leni kuwai sebenarnya tentang berwira Eva nanda bola sang kasih Eva nanda bola seperti hal sebenarnya Sekian dan yang lalu lolong, ini hal itu susah. Ya negara ini rendah besar, namun dari seperti itu. Itu main hal murah. Tidak balik. Binaka, bali besar na daw to main nandang nunggo, ni bula binaka nandang una ni bakikeli. Ni sambula binaka. Doang ada batataro. Membalet na ila pokok itu lakutik main na Westpac. Wala sawo ti hiningeli turieni na sende sa bonga sa mbiunga mekine vio sanga bulan dola. Yo kitu warunga talchinga na ba madala ni tukuni tigo mele dola na account na BSP. Ya na lenga tiko no nito tuango isa singrau tiko nilako. Gay tuguntunga may melak sarangayan nyo ko BSP. Bili yung tolakina na account. May ko kevit ko yun na card makawa na registration, na buta registration na kakevi. Sachi ko kevi. Yeah, and then riti ko nila ko. Doon beka na wibuke raw ni likaw nga may na form. May sign nyo ko yan. Gay ko wate ni kinano na documents ko binakatiti ko mai. Ya binaka meu sama bale kaleka. Binaka na taro ti ko mai. O kere-kere rambyak nga ni
ni ndoanga vertu me vale ngole ngaya ni kina social welfare vole katundo vikimni sa rotu tiko talanga rotu na vailesilesi rotu reni viva salata kina tikina ngori okela ni rau ni wali na tikina ngori yang ngame rotu suliva sala kina rotu na vailesilesi ni tambana ni pula rara mai menaka sa ni terati koni tuku o sinterara na ipamadala ya pesini rongo pinaka mai na telefoni binaka orni kerenga no muni namba ni telefoni tolu 3393 682 tolu ndua viwa tolu ono walurua 3393 682 tolu dio tolu ono walurua iya donu na valevu sarana bota tarto men nandanga nungo anderi men men total mandana lingo legale kan berni pada bari tingna vital no en singalevu en nonde wasini ngonongo Nandang tiko ni Vaki Kelly na Radio Fiji One ndo maibiti kay na FBC TV wati tiko ni wasiwasi ni nanda vital no bombo teni ndo tale na kanda sawa watiko kaya wakaw ni via daw mai ron ni ngiri tingo man nambari telefone toluro say bo dion raw kay na biti tolurua diwa say bondo nimbula binaka wata taro chunga bata tukuri me lokale na BSP no laki wale kum kadkina Salah boleh pun na BSP sen lo pinamai ni lau sa ruwa bulan go. Isa pinamai na respect mana dia wari tengah ni nomor ramai. Bina boleh bu. Ni busut yau. Orang ni kira nomuni number ni telefoni ke na bono ni ngiri tingo mai kina. 751263. Wan dua tali. 751263. 5 52 rua ono tolu. Orang ni kira telah nombor telefon? 7541 263. Donu 7541 263. 7541 263. Donu nangai bandel tiga ni na isaw ni nomuni batataro nandangaw ni Vaki Kelly nimbula Menaka iya nimbula o sani batataro o bagi ni binartan nga naman kintu na rayaw rayo tuna mbula karamba ni leo ni puno na balegu Binaka, na wale usara, wambote ni ndota le na kanda via lauto kama na ulutanga nda vital no tokina, nimbula binaka. Ni sambula binaka nandanga una ni Vaki Kelly. Ananda kutal na wikando ya nimbula binaka nandanga una ni Vaki Kelly. Nimbula. Mai. Sekali wala po na BSP. Orang ni kira nomuni number di telefoni? Itu orang dua. Saya berituan. Wan dua tali? Itu orang dua. Saya berituan. Binaka, binawali usara na abatataro to menon nandang ngai bande tiga ni na aisaw ni nomuni batataro. Nimbula? Iya, nimbula binarasaka kurang mata. Binarabole buna ita binasini buni kuwa. Sama itao tu na ilabo kimaminda utawro ya ungon utawro ilabo tu na ilabo isosyal fria. Sabay may batang-batang talangaki na nambula baka mata bubali. Kaya nga kira ni baka tutulad tagi kimamina sungod ito na ni mamilabo.
rin kiman bo bibi kutukin na pero na lima mi solusyon na buni ni vika ni mbula ni visi awa sa nga na kilalibo Naka nawali usara na daw to kami nanandang nunggo. Kera ni may daw to nga na vital no. Kera ni ndo nga na tutukura ramba bir no kandaron do ba to may nanandang nunggo. Nawali bo ratuali sibiki anda nga na nabarorong ti kumay na sa braba ti kumay ni teketeking go kito beban retanga e bitanga na ulutanga. Menda maro taga ti kina ndo na singa go na mateni ko to nan rasinga na matua o kera menda do rokovir na non dangase kanda do bakayalo ta kana non da bengarabi kene karuan penga menda do na numira na linga ni bengarabi ungo ndo na itabimbimbi sayanga menda do rongodira bakayalo binakatekira bakayalo nganga tekira bakayau takatalenga na bengarabi sendalaki Veso yan revale baleta ni dondono merading utalanga me baka ndabi nakatatala men daw mak na bingarabi bira na itamba matua baka kino ira talanga na linga ni bingarabi inawali Naka mambuta ni ndo tala na wikanda sa wawati ko ni sambule binaka ananda kuna wikando ya wikimini na wikanda na abata tarutong may nanandang unungko si biar daw may number telepon tolu roro say bo diyan raw kina bitu tolu rua dio say bandua en nandang una ni baki keli en nonday wasi ni ngonongo na itutugo ni bibandita ki meda botong ngakina na nonda vital no bombo tin dono kan sawawati ko ni sambul binaka sambul na ndo na ta asa bodo na kikeli yo tikirna mulmul kirna Binaka nawali usara na watataru tonga mena nondang ununggo wambote ni total na kanda sawati ko ni sambula Narai eno abu kusakan ni ilabo ni mulmulum o kwangoror so beira nangasi era salimbi tu ibali mulmulum kono ilabo ni mulmulum to sangai banget ta ko mai bali terkere ko na marama ko kera liru tu dere mala Berto na tumay bal mulmulum so rasa kam ti ko baya ken lebu Binaka nawali usara na watataru tonga mena nondang ununggo bugni watataru ya ondo sabuan din dinatak si Ibi nakaratuali si kito natambana ni bengkareva matin itu saat ko indo na itu tu ba kebakain do sangole mai do toroti ko na bakata ba ya nasinga imbutu ka may kinana nito bengkara bisa tamu kita lenga na bebo kaya balata ni kito re dani may do may ba kame do may kito takiti ko na nonra iba kata ba ramay tiko sa sumitaliti nga na menra na kenra kay solitaliti ko ya rasala ko chunga na bebo ka ni meramay baso sa tambe nga natin kinaya iya kito ube vandre tangay kaya ni kito sa rivet ko natin kinaya Naka nawali usara may na vitang no talngoya sana may labotoki na nangono borutaki nondangono ni baki keli en Radio Fiji 1 and the Wibiti kina FBC TV sa bo binibina katigi bole buno no muniling ko mateng lebih suret wani may bulang iti ko en nondangono ngo en kena bano ni mitinga na non resinga na itambangasi na imatay niyo ko to Nawali usar na borong may nawe kamu ni butong buwa ni kalungan sa katiko